Kan ka, Manong Roger. Ka, Manong Roger. Kan ka, Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adal. Ken ka, Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritan ti pagayam ani Rico ti Cagayan. Kastoy ti linaon ti surat na. Ken ka, Manong Roger. Adda anak iti parikot. Akayat ko amay paayan iti panakasulbar. Kat sapay la kuma, ta mapili amay drama, ken makaibati ako may ti adal ken ulidan kariti padak adumdumngeg. Ilingad da kumalatan itinagan a Rico ti Cagayan. Kastoy man tinangrugyan ti amin. Manipo dita, si Kan ti bodyguard ken driver ti anak ko, nga ada diferensya ti panunot na, Rico. Wan senyora, Laglagi pum kuma, amay may sang anak ko ni Balin. Uray ada kurkurang na kat ipatpatag ko unay nga anak. Kat amin na kayat na. Kabalaklakit di, itad ko. nagasat ni Balin. Taurekas di ti kasasad na, ipatpatagi unay senyora. Una, iso nga aywanam ko maanaimbag no ada papapanan nyo. Diyak kayat, at tila maturturong na dita. Wan senyora, angam awan nga tan tinamnama nga aglimpyo ti panunot na. Kunamot ti say kayat trist amang tamtaming ken ko ana, kat basit ti tiyansana nga aglimpyo pay. Sayang, apay nga nagbali dyan ni Balin, senyora. Mabalin da siyak metlaang takimbasol no apay ang nagtinag akas jay ti anak ko. Tay dagad adal pay laeng. Amin akayat na, itid ko. Tamay may sakit nga rod nga anak. Inispoiled ko aginggat na sursuro na gayaman, ti agaramat iti may parit nga agas. Anya? Gapo iti kinabisik idi ka dagiti negosyo mi. Nabaybayak, aging gaanay lumlum iti may parit nga agas. Kastagayam. Agbalawak laengan ini nagbalinan na bayulente. Pinarehab ko. Ngam, napigsalata ti epekto ken kuana ti may parit nga agas. Isumat lang nga diferensya ti panunot na. Nakarkaro idi idisad ko pay ngensir kiti rehab. Sapay nagpintas. Kan agmay-may sa nga anak yo. Wan nga Rodrigo, masaya nga nakunay itinagbalinan ti anak ko. Isupay mo ti pang namnamaak amang ituloy to ka nagiti negosyo mi. Agam awanon na. Sapay agmay-may sa nga anak yo. Iso lang timang tawid karag iti mapanawan yun to a kinapaknang. Anyati ko na marikaw. Nakastrek iti trabaho. Uwan tatang. Asino nga iti employer mo? Am mo yung tatang. Taga kabangibang lang ang barangay. Asino nga raw? Ni doon niya Agripina. Jay adda anak na nga dakurkurang na. Amo crowd. Jay pagut utangan dagiti taga dito'y ayan tayo iti bagas no agkurang ti kadenda. Wan tatang, iso. Mala. Nasaya at na dyan niya. Ang aguray ka. Alya nga iti inaplaya matrabaho kan kuana. Houseboy, hardiniraw, wano alya. Driver bodyguard nak ni Balin nga anak ni Doña Agripina, tatang. Alya, sana kayat ni Doña Agripina nga awan mangaywan ka ni Balin. Kan tapno adda mangimaneho ken kuana, no adda kayat na papanan. Saus, panagkunak, narigat ti trabahong baraw. Ta saan alimpyo ti panunot na di abalin nga aywan mau. Bun nga rod tatang.
Amin ka medyo narigat. Ang anusak dakkel matiswil daw. Bado nga itiswil daw, iti binulan. 15,000 tatang. Dakkel nga raw. Kala, adusam nga raw Kendi mo baybayaan jay aywan mo nga nakurkurang na. Step? No. Step? No. Step? Yes. Huh? Sweetie kamat. Apay na ba di kak tiugad? Oh, Balin, Sweetie. apay agsangsangit kamatan. Napaklan ka, sweetie. Kinagat mo matang titakyag ko. Gaputa, sweetie ka. Di kanton kayat akay ayam. Saan ka matakin na ay-ayam? Anya saan? Katno sinitik na. Na yan ayat, dakurkurang na talaga. Sige malangan. Ngala, inkang ruda nagdigos, kat na nakarugurugit man ang takawas mo. Kayat kung ije karayan ti pagdigusak. Intay je karayan. Duata. Anya? Kat noon nagadayo ti karayan dito. Aglogan ta iti ulnas. Inak agloganan. Nagtarayan ngayon madayo. Kunana ama pa naglugan iti ulnas. Kat awan mo't ulnas wano pasagad dito. Ay, nagdiritso mo't anapan naglugan iti kotse aman manihwag. Di manihwak latan. Sigurado ngagpungtot man ang nadyak paguston iti kayat na. Imbag ta nagbabawi ni Balin ang mapanidya karayan. Kat dito latan swimming pool dati nagdigusan na. Anay! Ha? Anya tinapasama ka ni Balin? Apay akas na masaksaktan iti swimming pool. Ni, timakdang iti swimming pool. Kat nagtartaraya simrek iti balayda. Surutek, amwak lang niya tinapasamak. Balin? Anya ti... Apay nga... Awan mo tan kawas mo. Apay nga katawa ka. Apay akas ti panang matmat mo kanya. Inarakop nak. Ibatan nak. Amang anong sumang pati mamam. Naggulagol ti ubing. Saan? Ibatan nak. Ibatan nak. Pakipot ng kinaykayat naman. Bye-bye. Diyos ko. Anya na ituin ang napasamak. Diyak nalapdan tiriknak. Napasamak ti saan ko maarumbang. Kasanon no agsikong libalin. Anya ti aramidag. Ikaw, aldawan nga mapayadi ka pala agrubwat na mapan iti trabaho. Diyak mapan ita tatang. Tapay. Amo ka rin Doña Agripina, adi ka sumrak ita iti trabaho. Amo na tatang, ta impakada kiti malam. Apay, ada ka di napatiga papanam itang aldaw, ta di ka sumrak iti trabaho. Awan tatang, ngam kayat ko ti aginana. Saan kan samat na mabambanog iti trabaho? Apay ako na makayat mo ti aginana. Tatang, makapa-stress ni Balin nga dakurkurang na. Isa dituyak man pala balay. Ala, sikati makaamaw no masadot ka subrek ita iti trabaho. Aginanala ka nga rodaan wisot ko na. Uwan tatang. Sige, panawan ka pa iti tao. Tsak ibagbaga ka ni tatang. At ipaka-stressak iti agdama. Kat tinapasamak kada kami kan ni Balin iti kalman. Hello, Doña Agripina. Apa yung inawagan dak? Gaputa birbiruken na kati anak ko. Dabdamagan na no sa dinutayan mo. Imbagayo ko maanag day of fact, senyora.
Imbagak nga rod, ngam kunana nga umay kakano, tapno adda ka ay ayam na. Anya, Kunana, nga agay ayam kayo kano iti balay-balay, taiso kano tinanang-nanang, kat si kakano mo ti tatang-tatang. anya. Kita Rico, sipod itay dimteng ka, nakaragragsakan ti anak ko. Apay, naliday ka di itay awanak, senyora. Wen, nakadadayo ti turong dagiti matana. Ken nakatapaya, nakapanibid iti tawa. Ngamitay adakan, nagragsak mutan. Ken napan pa'y nag-make-up ka na nag-lipstick, akas lakayat na tagpapansin kan ka. Ha? Primwar manan ni Doña Agripina. Dadakano pa sa bali ang meeting na. Yay! Awanan jay bruha! Ha? O sino ang bruha ti ibagbagang balin? Jay kasarsarita mi ta abakot. Ni mamang mo na jay. Awan mamang ko a bruha. Ay na. Nagrikat laki din aya kasarsarita at dasayad na. Anyat ako nam. Ha? Awan, balin? Minulagatan ka lang iti dakkel kat kabuteng na kon anggam aguray ka. Napintasak ka dimot laang iti matang mo, ah? No ibagak asaan anapintas gabuti kapos kulti make-up kan lipstick na. Sapay la kasla naugingan ti aglawlaw ti matana. Sigurado nga agunget no ibagak asaan anapintas. Oh, apay adi kamutan agtagari, Borsyo. Ha? Kunak, napintasak ka dimot laang. Burusyo ko na napay kanya ka. Ang uwan ko naklatan. Napintas mo't kagpaiso. Moreno kasta tilangana. Hoy, Borsyo! Ha? Napintasak ka dimot laan? Ah, Uwan, balin. Napintas ka. Nakapimpintas ka. agyaman ak, Borsyo, ah. Sana Borsyo tinagan ko. Anya nga, Rod? Rico. Ay, wan, Rico. Jay, nangar-arakop kanyak ide. Anya, di mo ibagbagat kasta. Ang mga no may sagmakak. Agpay sumat. Ha? Nang may tupay. Mangisarsarak sabot na ti ababae. Day, Rico baraw. Ada kamot gaya man. Kunak no marabyan ka man na sumangpag. Saan tatang? Nagawid ako na, nasapa mo't asimangpat ni Doña Agripina di mansyon. Okay, kumusta ti trabaho? Tatang, makulit di aywan ko nga dakurkurang na. Ano sama? Dakat niya ron di prinsya ti utek na. Nung maminsan, kasla kayat kon ti agikat, bodyguard kon driver na. Anya? Rico, kita ti anak ko, kaslaglaladot. Wan nga ron, senyora. Naglakumot na ita. Inasitgag itay kat dinamag ko numadit bagbagin ah. Binugtak nakit din. Ha? Agdultulok. Siguro, gapoy di kinlan na amangga pinidot na dita sa ngutigay, senyora. Ay, si kaman to masidagkan ko na, kat damagam no niya ti marikrik nana. Ay, nasaysayaat ko man o dakal ti mapanamang damag, senyora. Diyak nga rod kaya ta mga nubugtakan nakmanen. Iso si kalatan ti mapanmang damag, nuan niya ti marikrik na ti anak ko. Sige, senyora. Siyak nga rodan ti mapan itayan na. Balin, apay nga duldulok ka. Maditi bagbagik, gwapo. Anya? Kayat mo, tinak mga liti agas, tagtumar ka? Diya kaya, ang mga nagsakit ti tiyan ko. Apay ko mga agsakit, nagtumar ka. Di may papilit. Ngam aguray ka. Apay nga umis-isem ka mangkit-kita kanyak.
Uray maditi bagbagik, kayat ko ti paarakop kan ka. Anya? Ay, di may bagbakat kasta. Mangag na kanimamang mo. Ibagak, no di mo kayat nga ulitin ta tinaramit tayo di. Anya? Instant awan na dya abruha bakit? Kayat ko nga ulitin. Nagmayat! Kayat ko borsyo. Sana bursyo tinagan ko. No di kat Rico. Iso lang iso. Rico kada borsyo. Iso matla gwapo. Dudwa kami manan ka ni Balin, di balay na. Hello, gwapo. Ah, Balin. Apaya kasta ti si itungkat. Apaya kasta ti arwat mo ngay masidag kanya. Naseksi ka din matlaan, ha? Oray dudwa ta diti balayo. Kasla, mapaina ka makakita kin ka. Ingkag pelas. So katang tarwatan. Dahil ti kayat ko isuot. Apay aparitan nak. Ala, sikati makaam mo. Inakaro di tarwar. Aguray ka. Ibatan na. Di nakigawid. Nagwapo ka talaga. Imarakop. Papangasim. Di na kuman sulisugan. Tsak kaya din kang basol. Saanan? Naulit man ti pan nakasulisog ko kalibalin. Urad akurkurang na. Ka napintas man. Nasulat. Tsak man nalapdan tiriknak. Oh. Agdul-dul of malan ni Balin. Diyos ko. Dan sabot. Biyang agpit-pitikan iti saklolo na. Anya ti ramidak no aginaw ni Balin. Ha? Nalusdoy. Balin. Balin. Mudon ti atap kong agdadagsan ni Balin. Nalawag ti ko na kanyak itay ti doktor. Nagdadagsan ti ayawan ko nga dakurkurang na. Ah. Dito niya Agripina ti mauawak. Anya ti bagak? Ipudnok nga ta ngagdadagsan ni Balin? Anya ti aramidak? Manong Roger, kapilitan anaamuan ni Doña Agripina nga agdadagsan ni Balin, gapoy ti pan nakatalimudaw na idi. Kat intaray ko iti ospital. Ngam di na ammo, no asino ti amat ti sikog ti aywan ko nga dakurkurang na. Tadyak kayat amaamuan ti asino man, asyak ti ama ti agpitpitik iti saklolo ni Balin. Ngam agnanayon nga ta ama ilimod ko ti amin, Manong Roger. Kasanon, no addan tolat tapan nakaduktal ni Doña Agripina, asyak ti ama ti sikog ni Balin. Anya ti aramidek, pangaasim tabalakadan na kuma. Tuy maburiburan unay, Rico. Ken ka pagayam Rico. Saan nga ang angaw? Saan na basta-basta ti naramid mo iti aywan mo nga dakurkurang na? Uray no iso ti nang sulisog ken ka. Parang gundaway lata ti naramid mo. Ta saan kat nga rod alimpyo ti panunot na. Iso nga ita taawan pa iti umno nga addang ni Doña Agripina nga inana. Una amon. Ipudnomon asika ti ama ti agpitpitik abiyag iti saklolo ti anak na. Agpakawan ka. Ket no mapakawan na ka, nasaya at unay. Ngam no saan, anusam ti maipataw to apan nusaken katilintag. Akas supapak ti naaramid abasol iti ayawan mo nga dakurkurang na. Ditan kagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ni Rico ti Cagayan. Dito'y drama tayo, ken ka, Manong Roger. Inyornos parity script ni Nestor Marcos. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayamin.